Amb aquesta jornada sobre nous enfocaments pel desenvolupament econòmic local, des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona hem volgut posar sobre la taula 3 elements que creiem importants d'una cultura de treballar pel futur de la Barcelona metropolitana. El primer és la cultura de la col·laboració. Fem aquesta jornada en col·laboració amb Barcelona Activa i amb la Diputació de Barcelona, però òbviament és un debat que queda obert i que està obert a la col·laboració de moltes més entitats i organitzacions, empreses, persones que hi estiguin interessades. En segon lloc, volem fomentar la cultura del diàleg, i el diàleg significa estar oberts a totes les opinions, a totes les visions i a tots els enfocaments. I, per últim, la cultura del pensar, que és pròpia dels plans estratègics, de pensar en el futur, de pensar com seran les coses de cara al futur i com ens hem de preparar. I això va molt connectat amb la idea de repensar. Hoy tuvimos un gran debate sobre temas de desarrollo económico local. Para mí los temas más llamativos eran, por ejemplo, el tema de barrios, que en vez de pensar en la ciudad desde arriba hacia abajo, tenemos que comenzar a pensar en la ciudad desde abajo hacia arriba. Otro tema llamativo, tema de cómo involucramos a la ciudadanía en participar y en co-crear la ciudad del futuro. Cada día estamos hablando más de la idea de democracia continua, donde la ciudadanía puede participar, puede co-crear y interactuar en la planificación de la mejor ciudad. Y el tema de innovación y emprendimiento en la ciudad del futuro, ¿cuál es el rol de la ciudad en atraer nuevo talento y apoyar en la formación de talento local? I think the alternative or the new mainstream in terms of economic development is all around us. The problem it has is it's starved of resource, it's starved of support. I think public authorities and people who plan the economy of our cities need to get behind the innovation and the social innovation that's there so we can build a new mainstream that's more socially just, more fairer and more greener. Second thing, there was a debate at one point about what's open and what's closed, and it was seen that the existing economy is very open. I think that's fair to an extent in terms of trade, in terms of open to people from all over the world, in terms of Barcelona open to new people coming here. But the economy that's being developed here in Barcelona and elsewhere in many cities is closed to many people. They don't enjoy the fruits of that growth and that economy. And the third thing I think that came from it, which I said, there's a quote at the end, and I'm paraphrasing the quote from Margaret Mead, who's a cultural anthropologist, who said something like, we should never underestimate the power of a small group of people to change the world. In fact, there's never been anything else.